رأس 2 ساعت کار میکنه، رأس 10 ساعت کار میکنه که باید همیشه هر روز باشه. یک جور 1 ساعت کار میکنه، یک جور 3 ساعت که هر روز باشه. روزه پرینسیپ هستن چیزی مهمه. پرینسیپ نمیلیون که پرینسیپ پارتو این یکی از کلیشه‌های پرینسیپی که من بسیاری آدمای میلیونر و میلیاردرهای دستگیری کرد که پیش رفت من پرینسیپ پارتو، یعنی که هر روز شما با زبان تاجیکی شما بفهمم هر روز از خواب شیرین تو میخیزه بالا و سرمونی هر روزتون رو تشکیل کنید. هر روز باید سرمونی انکو شما باید هر روز سه تا هدف امونه که بسیار مهمه. مثلا در اینترنت مگزین داخل داشته شده یک کار بزنیم این دعوت برسیم. مثلا شما آغاز کردید، بعد یک هفته مثلا آغاز میکنید دعوت برسیم. سر میخوزه سری یکمی توکان چی باشه باید؟ سری یکمی توکان این باشه که یک نفر یافتن که کسی گرایش کنه که یک نفر یافتن که چی اسمی باشه از خود پرسن همون این پی هوای گرفتن مثل دعوای خودتون ریسکاس کردن. این یک کشور روبه که شما میتونید دعوای بریس مثل آغاز کنید. این چیز در کار وقتی که شما کار باید برسن به این چیز رو در کار باشید. دویم چیز مثل خطی یک حالا که شما ایده دارید مثل سپورت توجه سپورتی شما که باید یک آدم کاری که مهم اینه که یک آدم یاوه که مثل صورتهای شما دیزاین کنید برای مثل دعوای کنید. این چیزی مهمه. مثل همیشه 3 تا 4 تا مثل سلوی هر روزه مثل مهم هستن در این بین کارهایی که شما همین 3 تا یا 4 تا سلوی مهم دور میکنه. مثال میکنید پلیس بهتر دادم بسیار آدم ها پیش همه که کاری باید برسن مثال سر کنن بیان یکم پلیس بهتر میکنن بیان خیلی یک رفیقه که مثال از یک فایده نیست که باید چقدر ها بگه وقتی باید چی میشن؟ وقتی باید سلوی مهمی که در کاری هم ایجار نمیشن مقصد پرینسیپ برای همین معنی داره که 20% همون کاری که شما میکنید کلیشه رو 80% ریزولتات تشکیل میکنه. همین 3 تا کاری که شما میکنید همین 80% دیگه کارا تشکیل میکنه. شما حالا که روستش درش پرینسیپ و کفایت شما کارو دونه یک شباید دونه که همین وقتی که بودم کاری خیر میکنه یک کسی صدقه میتیم یا مثل خودتون یاد میکنید باید برسه یک خیش نبارتون یاد میتیم وقتی نمیکنید. من مقصد بعضی خودم میتونم در نظر گیرم یاردم میکنید خواهم با بیزنس شما اونچنان موفقیت رو میکنه که شما در حیران میکنید. این اینستاگرام ما رو کسی که مثلا در کار باشید در کار نیستیم مثلا نویسید چیزی که از دست اومد جواب میدید. تشکر بدی خدمت ما رو بهترین قدم بسیار نکرده برای چی یکم برادر نبرو وردیم گازانه برای که істория یادم و بسیاریتون ماننده قریب همتون یادو بیزنس کرده سوتگی لیکن این برادر زبط نکردگی مانندی نیمی شما که شما زبط نکرده به دست شده و اخیره که زبط کردن خواهد значит بیزنس کروی ماننده و روشی بدم داشته نایم و شکای کامل میکنی любой ما یک مرا خدا اول مخلوقی با قدرترین مخلوق برای که ما عقل داریم و این چیزی که دادگیه تریلیارد ما برو که عملش کنش نمیشه برای چی؟ برای که این способность کلام داره این موزگاه مایی را اگر استفاده بریم این کارای زور کنه میتونم و این چیز همه هسته برای همین وقت هیچ کاری که من نمیشونم مثلا تریگر نیست تو آدمی برای چی مثال نمیدونم اسب نشده برای چی شتر نشده آدم شده значит همون خداوند طرف برای آدم بودن ارزنده حساب کرده значит все молодец تو جو بهترین نتیجه یعنی اگر که برای بار برداشتن نیستیم значит همین موز برای چی بوده значит ارزنده همین موز هست که داده значит
استفادهش بر بهترین بشه، چمپیون میشه در اوزی اکه جمشید میگوید ما استودنت بودم 2005 2010 دانشگاه بینی خوندم هم در آریابانک موبایل دانشگاه در آریابانک آیتیش میکرد میکردم و چی پرابلمی میشد پیش اکه جمشید میرفتیم اکه جمشید 10 سال بعد وقت خیلی یادم میاد در یک میتاجه یادم میاد در 5 میتاجه به هر چه چپوندن و فقط میگفتم اکه جمشید جوش مسکو از اکه جمشید مسکو اما خزوگی چیکار Салом алейкум. Возьмем нормально? Как? Шерики Хабибеге. Пешта мода Тоджикистан фаъолият мекардем. Аллакай ду сол мешавад ки ман дар Москва ҳастам. Дар Москва ҳастам, лекин ман аз соли 2009 бо Хитой ҳамкорӣ дорем. Бо борои Хитой, бо онлайн площадкаи Хитой. Барои ҳамин ман ба шумо пешниҳод карда будам ки чӣ тавр аз Хитой мол ворда мешавад ва ба минимал суми кам қатибор орда мешавад ва ба фурӯш ба ҳар бир чизе ки бародар гуфтанд мешавад фурӯхта, фоида карда, баъд оборототон метавонед бо баландтар кунед. Якум бор баромад дорам барои камтарак дар эҳсосиётам ҳастам. Агар ки шумо бор аз Хитой заказ кардан хоҳед, на фақат Хитой рафтан дар кор аст. Мешавад ки Хитой нарафтан аз телефонотон дар компютеротон метавонед ки заказ кунед. Чӣ заказ кардан мешавад? Агар ки шумо тақрибан 10,000 рубл доред yoki 15,000 rubl dоред. Чун мехоҳед бор оварда ҳамина шумо дар авита фурӯшед yoki агар гражданство дошта бошед yoki агар ёру рафиқотони гражданство дошта бошанд, метавонед ки шумо ипек шуда дар Wildberries озмуно дар дигар маркетплейсҳои Россия чикор кунед фурӯшед. Хитой ҳозир шумо медонед ки тақрибан 70% маҳсулотое ки ворид мешавад ба Россия аз Хитой мебошад. Барои ҳамин ҳозир чӣ боре ки шумо мехоҳед ёфта мешавад аз Хитой. ҳозир вақти муддати дастрас карданам дар нисбат ба Тоҷикистон инҷа тезтар аст. Мисол бигӯем аз Гуанчжоу то Душанбе ҳозир тақрибан 40 рӯз бор мешавад. аз Гуанчжоу то Москва ҳозир тақрибан 15 рӯз 13 рӯз бор меояд. нигоҳ накарда дар он ки масофа Душанбею Гуанчжоу наздиктар аст, лекин Москва тезтарак борша мегирад. Барои ҳамин агар ки хоҳед шумо агар шумо дар иҷод кора дидан дар кора чиха ёфтан дар кора камтарак маълумот метиҳам. Агар ки бошад имконият оли дар телеграм канали Ҳабибулло бо чизот дар бора бо маълумот биштар метиҳам. Логистика ҳамин боре ки шумо мезонед тақрибан минимални суммаи ки боре ки шумо кора сар мекунед бештар шумо авто бояд кора сар кунед. авто агар авто қати агар шумо фура қати бора рӯӣ кунед тақрибан нав ки ман гуфта баромадам 13-15 бортон метавонед гиред. агар ки бори шумо калон шумо мехоҳед ки расходое ки дар ҳамин чӣ мешавад сарф мешавад то боро овардан растаношка дигар метавонед ки дигар транспортни средства қати масалан истифода баред боротонро биёред. лекин аз ҳама зур вариант барои Россия барои боро овардани мол ин фурма мебошад. аз Қазоқистон через Қазоқистон боро ворид мешавад. дигар чиз нигоҳ кунед ин онлайн площадкаи Хитой. шумо тақрибан дар ҳамҷа шиштагиён касе ки Wildberries кор мекунад аксарият мефаҳмад ки Taobao чӣ аст ёки Alibaba чӣ аст. инҷа Taobao, Pinduoduo ин розничный свет, ин розничный маркетплейси Хитой мебошад. ранги Wildberries, ранги Озон, ранги Яндекс хеле маркетплейс мебошад. агар ки шумо хоҳед агар ки бора оптум як рӯз бихаред метавонед шумо аз ҳамин чизои площадкаи Хитой истифода баред. ин 16-18
این از زبان خطایی یولو بابا همون علی بابای خطایی که فقط در ورود خودی در داخل خودی خطایی استفاده می شود زبانش در زبان خطایی سعی در زبان خطایی لیکن در اونجا بار ارزانتر می باشد بیشتر آدم از 16-18 ساله برن بارا می بیارن باراشون از علی بابا ارزانتر می افتد دیگر شما اگر کیچی باشد در کانال حدولا با بیشتر درباره اینو معلومات بگذاریم میتونیم که حتما پرسید از اون چیزی گروه هایی که ما داریم پرسید ما شما رو بفهمونیم چی زکس کرده میشه اینا همشون در خطایی میباشن در مدت 2 روز برو رسونده میشه تا سکاری که دارن کارگاه دارن مثلا شناساتون یا که ما کارگاه خودمون داریم میتونیم که براتون آورده تیم انا مقایسه چی قدر پول کار کرده میشه اگر که ما مولا از خطای داریم با در وقت برس فروشه تقریبا ما یک سومکچه پایستان سومکه میشه اما خیلی سومکچه گرفتیم در وقت برس گذاشتیم نرخش 635 روبل باشه продажаш пират калонай мо аслан ина чанд сом гирифтем мо нагирифтем мо количество зиёд мисол агар мо количество 500 дона мегирифтем як донаш 12 юан мебардем то есть тақрибан 140 рубл 145 рубл лекин мо ҳаракат кардем ки ассортиментмона зиёдтар кунем боромона тақрибан 130 адада гирем то 30 доллар барои як дона бормон 185 рубл қалды. Аз юан перевод кардем, 185 рубл қалды гирифтем. Акун ино мо таҳлил мекунем чанга тақрибан ба мо фоида мемонад. Мо агар ҳамина аз хитоб фармоиш гузарон. Ана тақрибан консолидация чист. Консолидация ҳамон чизе ҳаст ки дар Хитой дар складе ки шумо меёбед хати ҳамон складҳои Хитои дар мо мекунед شما باید تقریبا چند نمود برات رو شما فرمایش میدین اما برای تحقیقات شما را نشان میدن شما وقتی مصلحت کنید چی تاوریده упаковка کردن در برای کردن در برای کنسولیداسیا و ترانسپورتировка همین расходов چند سو تقریبا میاد الان همین میگویم پیسه سومکه 185 روبل دادیم دیدید 185 روبل نرخ اصلی خود سومکه فقط از یوان گذاشتیم با روبل ترانسپورت расходи ки аз амон фабрика аз шумо дар шудааш шумо мехаред аз фабрика то склада шумо тақрибан 5 рубл ин бисёр бад ҳисоб кардам лекин 5 рубл фикр мекунам ки барои группи расход гирифтан ки шумо барои ҳама фаҳмо шавад 5 рубл гузоштем транспорт расходи ба Китай то склада вард додем 10 рубл дигар расход упаковки консолидация то есть ҳар боре ки шумо мегиред шумо ҳатман бояд бора чикор кунед упаковкаи соз кунед упаковкае ки назд кардед боротон назд мебиёрад ки дар муддати 7000 километр 7000 километр аз гуанчжоу то москва бор мебиёяд 2-3 бор перегруз мешавад ай мошин ба мошин ай мошин ба мошин барои ҳамин тақрибан бор метавонад чикор кунад вайрон шавад барои ҳамин ҳаракат кардан дар бора ки бора нормали упаковка кардан дар бора барои ҳамин расходи барои консолидация услугае ки ҳамон каргоҳ бортона ҷамъ карду 10 рубл дигар чикор кардем барои ҳамон чиз расход кардем чанд рубл 200 рубл шуд ана 94 рубл ина мо 250 грамм ҳисоб кардем 250 грамм омадам як пайсна сумка транспорт расходи таможня чист мо каргоҳе ки шуморо бортона оварда метиҳад тақрибан ҳамаи документация боротона карда метиҳад бисёри барои ки шумо боре ки шумо мегиред шумо дар бораи суммаи майда гап меравад шумо метавонед ки ҳамон каргоҳе ки услугае ки включённый таможня чист дорад ҳамонро истифода баред барои ҳамин 94 рубл тақрибан рубл расходи мо чо кардам ҳисоб кардам фақат транспортни расходи мешавад ки даже то 50 рубл то 60 рубл расход карда мешавад то москва биёред خلاصه شد 294 روبل یک سومچکا 294 روبل با شما خواهد
до Москва, до Южных ворот бигем. Аммо склади ки разгрузка мекунад аз он вобаста дасада 4 рубл ҳами бор то Москва омад. Лекин мо дараҷа 634 рубл надоштагем дар Валбрес. Тақрибан разницаш 340 рубл мебошад. Ин 340 рубл процентным соотношением гуфтигам 15%. Мо ина грубо ҳисоб кардем. Мешавад ки то 130% ина чӣ кар мешавад? 130% фоидаро бардошта метавонед. Ба хотири чӣ? Ба хотири он ки шумо агар ки шумо каргое ки шумо доред қатишни аввал договор кунед ки карго масалан килоша экспресс каргое ки овардаесан 13-14 рӯза сари килоша то $4, то $420 агар шумо тақрибан вай кунед расчет гиред и шумо мумкин ки то 70 рубл галта ки уже разницае ки ҳаста 130-140% монад. То есть дар дорони ӯ боид дохили шидаги нест ки аз фулфилменто то бояд худи чӣ рои кунам дар склади Валбрес расходои ҳамин фулфилменти дигараш катид мумкин фоидаш 100% монад. Тақрибан як баробар мемонад. Ин сумкае ки хит товаре, ин сумкае ки нав модда дорад дар ҳамон худи хит товар мешавад ки 100% кор карда мешавад. Лекин дар аз он чизе ки бародар гуфтанд хостоваре ҳастанд ки барои хона, барои ҳама чӣ бисёртар дар кор мешавад. Аз он мешавад ки то 200-300% фоида дида мешавад. Просто ҳаракат кардан дар кор, бозор шуфтан дар кора ки кадом категорияи бор шумо метавонед фурӯшед, дар кадом категорияи бор шумо чӣ кунед? Фоида кунед. Ана ин 1688 ин версияи компютер. Касе ки ноутбук истифода мебарад 1688 метавонад 1688 ба ноутбук гира фармоиш ки ҳамин қати истифода барад бороша ёбад. Дараҷа ҳама борои арзон даже аз AliExpress, даже аз Alibaba бигем боро арзонтар нисбат ба дигар маркетплейсҳои тиктор ҳама арзонтарин бозори аслӣ бигем дар ҳамин 1688 мебошад. ё Alibaba ҳамон 1688 хитоӣ. Иҷа ҳозир ҳама медонад ки аз Тоҷикистон ҳам мешавад ки алиф кашидо бишавед. Алиф кашидо қати Alipay кати метавонед боротонам чикор кунед? Оплата кунед. То есть худонам метавонед оплата кунед. Метавонед ки ягон посредник, ягон сумкатен шумо гарантия кати чикор мекунед боротон оварда метавонед. Иҷа беҳад интерфейси осон дорад. Агар бигем ки ҳамаш хитои 40 фамилия намешавад, боз дар бораш камтар гап мезанед. Масалан шарт нест ки дар иҷа ҳама чизи хитоиро фаҳмида. Мода бордар кора, архишдар кора, светшдар кора, чарсдар кора, чӣ категория ки дар кори мода ҳаста ҳамон информатсияро майсар метавонед бигиред. Ин мобилни версия 1688 ба фото тақрибан ҳамаи боре ки шумо суратошо доред ҳамин роҳати шумо боротон ёбед метавонед ки фармоиш дед 1688 сама афзали вазифа барои бизнес сар кардан, бизнес оғоз кардан, барои Валбрес озмони дигару дигар. Дар инҷа ҳама чӣ гуфта мешавад. Тақрибан ҳама категориҳо ҳастанд. Бисёртар ҳозир мо медорем боро бисёртар дар чашмдан فهمیدیم یا میگن که پاره نمیشوا چه میاد خیلی بیاد مردم آورده فوتستان تقریبا همیشه رفتم در خیلی میگه قلب نمیشوا Kılıf mı? Japonca Ya ufak. parfüm Саша, Леша, кто ее, мне говорят, 10 штук я тебе не дам, 100 штук я тебе не дам. Только коробку бери, только контейнер бери. Я условия мемондаки бор остатка мемонда, борки остатка мемонда, плотно человека мебанда и активотона мебанда. Вами хотит и дальше он зашел, тут туда гирфте мешал. Тут туда як донам гирфте мешал. мо дорем чизе ки як донаям мебинам барои фаҳмидан. Бисёр вақт метавонед ки даже як хел борои ки шумо сурати хити шумо дидем
якта хеле гирехтон фармош мен биёре бинен кадомаш махбуб шуд ҳамон чиза метавонем ки биёрем ба фурӯшем нархҳои ки аз бозорҳое ки нави традитсион мебинам бозори аслие ки бинем ҳастанд дар Йиву дар куанҷо дигар агу нарх арзон мебошад барои ки дар онлайн коммерсия тақрибан расходҳое ки арендаи магазин арендаи торговый центр дигаро мераванд аз байн вақте ки дар онлайн фурӯхта мешавад барои бисёр соҳибои фабрикаи хитой вақти пандемия умуман ишор ёфтаста вақти пандемия ҳамааш онлайн шуда шуд тақрибан шиносии худамон омаст ки мо пештар кор мекардем бо вичат фармоиш медодем дигар баё мегуфтанд ки это плохо мегуфтанд ки инҷа надорем фармоиш накунем лекин як хел моменте шуд ки худошон боз дар инҷа мефурӯшанд инҷаам рейтинг дорад ҳар як бор худи вайша дорад отзывша дорад метавонем ки боротон маслан тақрибан фаҳмем ки чӣ бор меберем ана иш Taobao тақрибан гӯем ки якум успешни проекти маркетплейс дар Хитой мебошад аз 16 дида Taobao бисёртар бо лекин нархош беҳад фарқ мекунад аз 16 арзонтар лекин Taobao дар инҷа включённый доставка ба Китай дорад барои ҳамин кам дорад қимат лекин бисёр запчастҳои телефон касе ки телефон қади бизнес мекунад касе ки запчастҳои стиральной машин қади бизнес мекунад касе ки оборудованиёро запчаст мегирад то есть устуги мекунад метавонанд ки инҷа заказошонро чӣ кунанд ёбанд инҷа проблема нест ҳама кори осон барои заказошон меофтанд просто Google Translator аз русского языка на китайский упрощенный язык перевод мекунед инҷа ставим мекунед чӣ мешавад харида мешавад как раз ҳозир ирӯз 18 май се цифраи худи ёлибаҳо 618 мондаги ирӯз рӯзи скидка буд ман барои бародар ҳабибулло омадам инҷа ки контакта маълумотиам ки хеле кор карда мешавад бояд мешавад дар офис мехаридам аллакай бубинед ки дар байни як сол тӯли як сол ман тонистам то офисе кушоем дар ҳамин худи Москва мо тасаввуром надоштем ки Москва бегар қабул мекунад намекунад алҳамдулилла ҳамаш 100% мешудаст ки масалан барои иҷра ҳамин хизматрасоне ки дар Тоҷикистон мекардем дар инҷа нишон дидем ман дар бораи фаҳмидем нафаҳмидем дар бораи 16 касоне ки мегӯянд ки ҳамаш дар хитои иҷро ягонча фаҳмида намешавад просто дар браузери Opera любой браузер, который дорог, методом просто страница, перевод кунем. Перевод страница по хазор рангу, цвету, дигар роша методом перевод куда тамоша кунем. Ягон ҷои қинуди надорад. То есть ира чӣ хел фаҳмем, ура чӣ хел фаҳмем, ин чӣ хеле ира шарт нест рози масалан ира переводчика, каса хизматрасони переводчика истифода барояда. Ба ҳамин хотир метавонем ки переводчиро қатиям истифода бароем и чиз беҳад ва лозимия барое ки одамоне ки бизнес сар кардан мехоҳанд инҷа ҳама чи тақрибан аст ҳама чи ки дар ҳамин садовод южневорода дар ҳама ҷо мебинем тақрибан 95% тақрибан борошон дар ҳамҷа фурӯхта мешавад анакун ёбнед фоидае ки дар шумо аз фармоиши аз площадкаҳои хитои шумо фоида меёбед аз Taobao AliExpress Pindodo 20% арзонтар агар нархи бозори оптуми Россия ёбед вақте ки шумо аз 16 ки аз Alibaba фармоиш мекунед ба шумо 50% мемонад иш хеле ки мо таҳқиқ кардем 14% тақрибан нарх фарқ мекард то омадани Москвара инҷа барои ҳамин 50% то есть як баробар тақрибан пул кор карда мешавад обороти одам чикор мекунад тез баланд мекунад то есть ай 10,000 сар кардам 10,000 20,000 шуд 20,000 мегзор нашавад 15,000 шуд 15,000 метавонам чикор кунам бо обратно хитой мебинам бо бор мебиёд бо 30,000 25 то есть пропорция қати зиёд шида мегирад барои ҳамин ҳаракат кунем бисёртара ё Alibaba ё 16 чикор кунем изоҷот кунем Alibaba
Алибаба тақрибан ҳама медонанд. Ҳама будагие ки запчаст гуфтагин, чизе гуфтагин, дига чиз. И барои международный торговля логистика чира камтар фарқ мекунад аз ин логистикае ки бозорҳо мебиёд, бозорҳои Москва бор мебиёд, ай логистика фарқ мекунад. То есть иҷа дигар хелтарак камтарак рӯй мекунад, внешний торговля қатар рӯй мекунад, и борои ки жимош боро қабул мекунем, официально бояд сумша рӯй кунем, официально декларация шавад, официально документашон рӯй кунем, да ҳама ҷо официально, лекин иҷа бояд худатон кунем. То есть инҷа камтар мушкилтара да Алибаба, лекин роҳош ҳаста. Алибабаро шумо боже заказ кардани бошед. Тақрибан дар чати худи ҳамон продавец магазинаку як нависед ёки WhatsApp-тона пешниҳод кунем ки шуморо добавит кунем, ки WhatsApp ша ёки WeChat ша мегирем ва онҷо шуда заказ мулоқот кунем, мулоқотона барем, гапотона барем. Агар ки харидани бошед, ҳатман як одаме ки хитоӣ аст, дар хитой ҳаст, ҳамонҷа дошта боша қабул кунад, бора гирад. Ин як варианти хуби дигам аст. Дар Алибаба по сравнению с 16-18 борои иҷод дорад, иҷод международный упаковка мефурӯшад. Дар 16-18 камтара, лекин дар 16-18 аллакай международный упаковка боро фурӯхта мешавад. Ана хитой чанд ҷо карго дорад, тақрибан ҳама медонад, касе ки Валберис немин чӣ медонад, кӯчаҳо вақти Гуанчжоу ёки Иву ёки Фашан ёки дига шаҳрҳо мерад, бозори карго ҳастанд. Каргои чанд, каргои немечанд, сифри какие-то. Вақте ки карго шумо выбират мекунед, каргоида шумо бояд условия даркор мешавад ки боре ки вай қабул, боре ки шумо ки фармоиш додед, қабул кардед, бояд ҳатман суратоша гирад. ҳатман бояд списки борои ки ҳастаку шумо дар роҳӣ кунед ки чӣ бора пули шуморо қабул кард. То есть шумо 10,000 рубл шумо расход кардед ва розӣ бояд бошад ки 10,000 рубл бородон шо кард, қабул кард, суратоша гирифт, ҳамаш 100% шумо дар чо кунед, як упаковка када роҳӣ кунад. Барои ай карго эҳтиёт бошем, дар ки карго ҳастанд ки вало ба суммаи калон роҳӣ мекунанд. Ба одамое ки оптом кор мекунанд, бисёртар чӣ мекунанд, кор мекунанд. Барои шумо дар расходои объёмои ки шумо доред, шумо дар интерес доред, лекин каргои ҳатман ёфта мешавад ки ай 10 кило бортона оварда метавонад, 15 кило бортона оварда метавонад, 20 кило бортона оварда метавонад. Аз хеле каргои омодаги ҳастанд. Мешавад ки одамое ки нав эҳтиёҷи кор доранд, нав кора сар карданиянд, аз калон сар накунанд, аз калон ки сар мекунед, бештар риск дорад. Ин як тарафи ҳаста ки фоида дида мешавад, як баробар ай 10,000, ай 20,000, 40,000 хеле фикркун яке осон меравад. Не, лекин гап дар ҷа ҳаста ки бо риск. Боре ки шумо заказ мекунед, шуморо дар назар доред, борзур метавонад, лекин бозорш намебардорад, ин бор намеравад. Бо ҳаста борои ки мебинед, бор брак мебарад. То есть ҳама хеле чанд фай дорад. Момент дорад, ҳамин моментҳо ҳаракат кунед, изочат карданда ки бор максимални хадовой бошад. Максимални хадовой боро аксарият вақто дар худи ҳамун 16-18 бинед меёбед. Дар худи статистикаи вай дар бинед баъз вақта меёбед. Бисёрро хостовар аз рӯ меравад, хостовар наз меравад, хостовар рафтгирош арзон меравад, хостовар суми майда татӣ чӣ карда мешавад, бизнес карда мешавад. Обычно швабра, бизнес швабра варид дар худи абита меравад. То есть смарт швабра омадагиам ки какой-то 150 рубл меистад, дар ҷа 80-90 рубл фурӯхта мешавад. Шарт нест дар ҷа ки масалан 10,000, 20,000 қарзи калон ай банк гирифта, процент ҳаром. Ин чизо қати шарт нест ки масалан бизнес сар карда. Аслан касе ки бизнес карда мекунад, просто сидқан бояд кор кунад. 10,000, 15,000 пул зуд кор карда мешавад. Ман тақрибан соли гузашта омада будам, ба Хитой кор мекардам дар Тоҷикистон. Пандемия буд, борои Тоҷикистон агар ки касе ки маълума дошта бошад, то Тоҷикистон душанбе 2,5-3 моҳ омада иста буд соли гузашта. Иҷо омадам дигар ситуация буд. То есть тақрибан мо ягон тим надоштам. Одамҳо мегӯянд ки мо 1 миллион қати сарф кардам, 2 миллион қати сарф кардам, мо ягон сум надоштам. Яке омад, ман коро сарф кардем, тақрибан Валберис, Одом, ҳамаш сарф кардем. Ман намедонам чанд масалан объем дорад, лекин нормально. Ҳама объемош нормально, то есть мешавад кор карда. Чӣ тавре ки кор карда мехоҳед, шумо айхотон вобаста аст.
احتیاط میشین یک چیزی دیگه هست احتیاط میشین از زمان آدمانی که برای شما رو وعده میتین و وعده خلافی میشون то есть باری که شما رو آوردن количествоش کمه باری شما رو نه آوردن یا که در همون چیزی کنتکت بودن تا همون مدتی که از شما پلاتون و مبلغاتون گرفتن то есть همون لوشا بود پیتیا بود کاتیا بود کسی بود مردمی مردمی که بینن خیتای هم هستن نو باز از اون که در خیتای 1 میلیارد افراد زندگی داره تقریبا 90% уже از این چیز دور شده است از این کارهای حرام از این کارهای چیز لیکن هست آدمایی که ماشینیکو توضیح تقریبا در تلگرام کانال‌ها در ویچت‌ها در دیگه کارگویچان ای همون آدما احتیاط باشه بسیارتر آزفوشا بینه بسیارتر از همون آدمی کارگوی کنتاکتاشو گیرن که بسیار در طول چند سال کار کرده است پیش از پاندمی هم کار کرده است بود یا نه то есть باید بتوند برای شما رو در وقت شما پیدا یا نه هست باید که моментایی که برای شما اومدگی هست در خیتای از продавец روی کردگی است برد از склад ماهاش کچ خواه برد و کمای در نظرش نگرفتگی برد و نچه کردگی روی کردگی نیست لیکن دادوش برد بود دادوش تلفن بود زبچه تلفن بود مثال داد چند چیزایی در کاریتون بود که باید شما عیناً همون وقتی فرشته بود چی میشه دلخورگی میبرن خیلی آدمایی که مثلا چه حلال کار نمیکنن تجارت خودش سنت تجارت حلال یک سنت برای تجارت باید مکسیمال باید تاچنی باشه چسنی باشه با همون موفقیت میشه دیگه یک اون چیز نمیم گازمون درباره خودمون که بسیار برای همینجا قطعی کتاب میکنیم با همون موفقیت بهترین حرکت جمع شده از راه فکر میکنم که محبوب شدیم چی میخوام خب информация полезная بدم خیلی آدم تجربه دار دیگه که گپ میزنم خیلی حرکت جمع شد فکر کردم که بچه‌های توجیه то вложить карта ждать когда на ёл бигирам албатта ки аст баъзе бачаҳо прямо ихтиёри бор мезананд мо ҳамин ният дорем ки шумоам дур истинон на ёл бигирем бисёри бачаҳои мутасаддиқо рӯбино савдо мекунанд мераванд айҳо южни мехаранд аҷа мефурӯшанд нали чи бор фақат бошад чашм хати бубинам мефарӯшанд айкитер заказ кардам барои мози намгак ранги ракета сохта айдаст ман наметавонам ракетаро бисозам لیکن با قوتی خیلی بار заказ کردن اجداد کردن دو لیکن بعضی ها هستن که بیزنسشون نرمال نیست افسرانو خیلی بار заказ کردن برای باید خوزی هم یک چیزی یک پرابلم شب نمو کرده های ولی اگر جمع شد خیلی مسئولیت کردیم اگر که استویسته وزید در آینده کلامی که شما داشته که باشه اگر کمک بکنید 10,000 15,000 20,000 روبلی را ولی بسیاری بچه‌ها و فایل می‌رسید در دیگه پلتفرم‌ها بار بفروشن شرط نیست که دیگه شما ایده جا بخرید وزیرش در خرید کار کردن که اینا خصم روی خدمات باری که شما دارید میتونه امروز رکاز کنید ولی 15 بیش روز میلیویا جای داخل بفروشید مارجش دیگه خیلی بعد مازش هم دیگه خیلی ولی سه ماه بزنیم میبرویا ولی با دیگه موضوع بزنیم ان شاء الله هیچ که بفرا نشده تیاری нормальный амохи зурай сей мона мимо киёз меброя баъдан абдулвосит марҳамат якам суҳбат кардам ассалому алайкум мардум боварранги тоҷик бенавад хурсанд ҳастем ки имрӯз дар як тобор бо ҳамроҳи шумо ҷамъ омадем ва аз имкониятҳое ки дасти акаи команда акаи ҳабибулло тайёр кардам ҳамин конференсия ҳар як кас метавонад фикру мулоҳизаи худро баён кунад дигар мо дар дарини рӯзҳо ҳар як темо мумкин ки дар як соҳа чанд сол кор карда ки дониши онҳоро таҷрибаи онҳоро гирифтагӣ ҳастем ва мехоҳем акнун дарши худмон сар кунем самослиҳатӣ нашавем барои ҳамин конференсияҳо бисёр хуб аст ки одам кушода шавад чунки акаи гуфтам баъзеҳо дар даст якум бор микрофон гирифтагӣ ҳастанд
хай оянда иншаллоҳ ки дигар видеоокати мебуроем, дигар предложениеокати мебуроем. Камтар хай дар бораи худ нақл мекунам. Соли 2021 ба Москва омада будем. Аз соли 2021 дар соҳаи интернет торговля кор ва фаъолият мекунем. Як десе школаи SEO оптимизация ва семантикаро хондагӣ ҳастем дар Тоҷикистон ва продвижение сайтҳои донишгоҳ заниматься мекардем ки дар муддати 2 сол сайтҳои мо дар топ номери 1 Яндекс ва топ номери 1 Google буд. Мақсад дар конференсияи оянда ҳатман нишон хоҳем дод. имрӯза мавзӯе ки мо гап мезанем семантически ядро ва SEO оптимизация мебошад. асоси муваффақияти бисёри бизнес чиқадр ки мо шумо медонем ин реклама аст. Валекин агар шумо рекламатонро дар асоси данниҳои дуруст сохтагӣ набошед ва реклама ба шумо результати хуб намедиҳад. Вале реклама амуман як мотивация аст. Бинед чӣ хел кор мекунад. Рекламаро шумо ҳамавақт карда наметавонед. Баъзан вақт шумо рекламаро сар медиҳед, допустим 1 моҳ 2 моҳ ва пули бисёри шуморо мехӯрад. Агар вақте ки сайт ё ки товари шумо SEO оптимизация кардагӣ бошад, вай фисторавно мақсад ҳар рӯзам ки бошад шумо целҳои аудитория ба шумо чӣ омадан клиент мебиёрад. Мавзӯъе ки мо дар инҷо ҳозирда мебурем, что такое семантические ядро ва семантика, ключевые слова ва запрос, как подобрать ключевые слова для семантического ядра плюс SEO оптимизация ва хай бонус мешавад дар рухи ки бисёри компанияҳо ин чизро ба шумо намегӯянд, ҳатто ба маблағ. Вақте ки мо хондагӣ ҳастем, иншаллоҳ дар зиндагии худ дар кору фаъолияти худ татбиқ кардагӣ ҳастем, ба шумо ҳам нишон медиҳем ва худ шумо мебинем. Як перш оларо оғоз карданаш як шафаъно бачаҳо ози ҳамин кадоме чӣ намуд бизнесе ки дорем надорем ҳамин мавзӯъ муҳиме. Фарқ надорад чӣ услубе чӣ савдое ё ки оянда план кашидастем. Реклама тоҷикои мо фақат хаёл мекунанд ки ҳамин як блогера биёвем моро реклама кунанд. Хади гап нест. Блогерҳо реклама бозори рекламаро мумкин мо 5% вайкунанда распространят кунанд. Основном через сайт дигар чизо хати серверо хати реклама мешавад. Амира чунин барои ҳама дар кораем, ҳама ки анҷом медиҳастем. Биёд фаҳмем ки семантика ва семантические ядро чӣ будааст. Это набор ключевых запросов и слов, яъне ки ин маҷмӯи калимаҳо, спросҳо, яъне ё ин ки дархостҳо, касе ки бо программирование бо SQL сервер кор кардагааст медонад ки дархост чӣ аст. Хоб их слов и фраз, яъне ки тамоми шаклу намуди онҳо мебошад ки описат мекунанд, баён мекунанд товар ва страницаи шуморо. Семантические ядро барои ҳар як товар лозим аст. Хоб бинед, для чего нужно семантические ядро? Як чанд намуди дар кор шудани семантические ядро ба шумо мефаҳмонем. Для составления контент-плана. Одатан бисёри фирмаҳои ки сайт месозанд ё ин ки описания барои товар месозанд, онҳо ё бисёреам тоҷиконанд. Аввал кора сар мекунем мо, баъд дар давоми кор ба ягон чиз мубаддал мегардонем ҳамин кори худро. Масалан мо сайт месозем, тақрибан 70% компанияҳое ки сайт месозанд, онҳо аввал сайтро месозанд, фарз кардем як сайт дар бораи автозапчаст месозанд, баъд ҳамаро мегиранд, магазин мекунанд, мегиранд, допустим сайти кафе мекунанд. Ин хато аст. Шумо бояд ки аввал контент-план созед, пурра маълумот дар бораи SEO оптимизация, пурра маълумот дар бораи ключевые слова герди, структураи сайтон хушрӯ бошад. Хай дар лозим нишон медиҳем чӣ кор мекунанд. Бинед, для максимального охвата целевой аудитории, яъне ки ҳар чӣ қадар
барои бисёр ҷалб кардани чироғи аудитория. Для повишения конверсии. Ки медонад конверсия чи аст? Агар надонед, марҳамат бинед. Конверсия – это процент потенциальных клиентов, которые совершили целевые действия, например, оплатили заказ или оставили контактные данные. Яъни процент потенциальных клиентов. Динамик клиент мешавад. Потенциальный аст, основной аст. Потенциальный клиенти мақсад тамоми шумо метавонед ки потенциальный клиент бошед. Вақте ки шумо курс ягон қисм мехаред, шумо уже основной клиент ба ҳисоб меёбед. Барои целевые действия. Какие бывают целевые действия? Масалан, мо дар Яндекс Директ ёки дар Яндекс Бизнес, дар Яндекс Бизнес ном қадар байт карда мешавад, ёки дар Яндекс Метрика, намедонад Яндекс Метрика платформе ҳаст ки барои гирифтани данни, барои гирифтани отчёт аз ҳар як сайт истифода мешавад. Дар он ҷо шумо метавонед целевые действия бинед. Допустим, интернет-магазини мо бо соҳаи шина ва фурӯшӣ кор мекунем. Интернет-магазине ки мо сохтагем, мақсади асосии интернет-магазин харидани бор аст, правильно? Вале мақсади асосии мо аз он нима харидани бор нест. Ҳар чӣ қадар барои мо контакт буданаш, ҳамин одам ки вақте ки ба телефон ба менеҷери мо ки занг зад, мо всё равно байда мефурӯшем. Шахсе ки аз интернет заказ мекунад, аймота бай фоидаш камтар аст. Барои ки платформа фоида мегирад. Исе контрагентҳое ҳастанд ки барои продвижение кардан ҳавосушонро мекунанд. Самое главное амо контакти ҳамон одамае ки занг занад. Ҳамин целевые действия шумо онҷо мемонед. Шумо мегӯед ки мақсад ман барои контакт кардан, барои занг задани ҳамин одам ба Яндекс 5 рубл метиҳам. Агар ҳамин одам ба сайти ман ягон товар харад, ман ба Яндекс 10 рубл метиҳам. Агар ягон кас строит кунад маршрут, то занги мара ман 20 рубл метиҳам. Яндекс ҳама менаи ки 20 рубл ва шуморо мақсад реклама мекунад ки чӣ қадр дар охир мумкин акай ки борис гуфта мегузарад. Ишо билет шумо можем семантический дроп. Ина чиқади ки шумо бинед для разработки структуры сайта. Ҳозир мо ин чиза гуфта гузаштем. Для поискового продвижения, для настройки контекстной рекламы. Чтобы роботы Яндекса, Озона, Гугла, Валбериса лучше видели и правильно ранжировали ресурс. Яъне ки дуруст ранжировать кардани ресурс ва барои пользователҳо релевантни запроси, мақсад нишон додан релевантни запроси. Барои шумо ҷастур кардаги ҳастед, хай ҳозир ҳамаша мефаҳмед. Для разработки структуры сайта собирается семантический дроп. Хай ин чиза ҳозир мо гуфта гузаштем. Для настройки контекстной рекламы, чтобы рекламная кампания в Яндекс.Директ и Google Ads просто кор намекунад, мақсад ки результати хуб дода тавонад барои мо. Хуб. Релевантность чист? Яъне ки это степень соответствия запроса. Яъне ки он чизе ки шумо ҷустуҷӯ мекунед, бояд ки ҳамон чизро ёбед. Вақте ки шумо дар поиски интернет купид машинро менависед, агар дар шумо фарз кардем реклами хона бурад, аллакай ин чиз нерелевантный запрос мешавад. Шумо бояд ки релевантный запроса, релевантность нигоҳ кунед. Релевантность – это когда ответ на ваш поиск или запрос поисковик выдавал максимально полный, подробный, достаточно наглядный ответ. Если нет, то запрос является нерелевантным. Барои ҳамин шумо бояд кӯшиш кунед ки ҳамаи запросотон релевантный бошад ки максимально целевую аудитория қабул кунед. Мисол мақсад мо шина мефурӯшем, агар мисолге балони мушин бисёр мода одамон меоянд, занг мезанам, мегӯяд ки шинамонтажи муҳим дорад, шинамонтажи муҳим дорад. Мо мегӯем не, барои чиз бояд нерелевант бошад. Всё равно бояд занг мезанам, Яндекс айбон зум мегирад, занг мезанам ки мақсад мода потенциальный клиент аст ки основной не. Агар шумо ҳамхели функсияҳо, ҳамхели чи услугиҳо дошта бошед, шумо метавонад ки ҳамин чиз релевантность бошад. Агар не, мақсад нерелевантный мешавад. Биёд фаҳмем ки ключевые слова ва запрос чи аст. Это отдельные слова или словосочетания, яъне ки калимаҳо ва намуди онҳо мебошанд, которые описывают тематику сайта
быстро, или сайта это обычные запросы, которые пользователи бывает поисковик, когда ищут что-то в интернете. Yani он себе площадки, он да поисковик микро. Ключ это одно из словосочетаний из семантического ядра, по нему работает SEO выдача. Ключи продвигают сайты и товары на первой странице поисковика или на маркетплейсах. Yani agar shuni правильно подборкадagi уже ключевые слова тuna, yani shuni hamma to'plamay qo'yadi. Mana bu menimki, короче, поисковик должен выдать те сайты или товары, которые помогут решить вашу проблему. Максат, agar shuni правильно выборкадagi уже ключевые слова, yani поисковик yakun товары shuni, yakun услуги shuni, yakun maqsad сайти shuni ishonmaydi. Optimizatsiya qiladigan kontent va SEO. Qafobdagi familiyasi Didesi şu, ama bana şu pozisyonu tamam. Иногда контент, который долгое время будет привлекать органический трафик. Yani органический трафик az tarafı поисковиков. Яндекс будет вашему миру. Чанна будет ключевые слова оставить. Я чанна уже добавлю. Низкочастотные ключевые слова. Аса, то, hazır показ месяц. Я число Яндекс Бурса. Пример. Предложение для изучения английского языка для ребенка. Дальше в Тосфаске посетители, которые пришли по низкочастотным ключевым словам, по-настоящему заинтересованы в теме. Yani он именно медунаки чиро мехохан. Просто вы намекованки на интернет, он здесь довольно английский, бад алтуни сайт шумо хованки, баре баче майда доре, на доре. Масад вы конкретно запросом хамия. Agar шумо именно по хами запрос, agar мактаби английский бошад, метунаки сайт шумо якун нишон я. Юмш средночастотный аз 1000 то 5000 показ в месяц. Neki смартфон Samsung то 5000 рублей. Конкуренция по анами честь. Авторы тематика фарм мегна. Обычно сюда относятся ключи, которые четко отражают намерения пользователя. Yani средночастотный вайбер намерение пользователя уже харидан бар, онхо фикр карда истоданд. Yani низкочастотный бар, онхо аллакай мехоманд ки ҳамин чизро аз шумо хабар аст, услуг аст, чизе ки намешавад. Высокочастотный аз 1000 5000 до 10000. Масад гимнастика, украшения, инструменты, купить, продать, покажем еще раз. Вале конкуренция вайне ключевиков, вайне хамихе запросов, хелу еще раз. И фактат реклама шумо метонам тибакова. Багайр аз реклама, дигар якон чиз наметонад ки бо высокочастотным шумо пробовать. Амҷад ҳазир кардесаки рекламу фаҳм. Менависем ремонтна зеленочастотный. Мы просто ремонт менависем. Конкретизировать кардаги нестем рекламамона просто ремонт. Амики якукас менависа ремонт, амики ремонт мебруя дар сайт конкуренция даже миллиард тайпали. Амҷад бояд сол конкретизировать ида ремонт мобильных телефонов, ремонт только ремонт наушников AirPods, ремонт обувь, ремонт автомобилей, ремонт европейских автомобилей, советских автомобилей. Просто нужно конкретизировать книги, можно такие читать, я принесу как это я читаю, Google, это я чувствую. И хага там читаю формулы, частотный, низкочастотный. Акулы книги английский язык для ребенка. Агар мактаби английский, что учебные сетки школа английского языка, учебник асметроя. Но наконец чист бошад. На самом деле мы куда куда сметему, наконец на школа английского языка. А уже мало ничего не делаем. Клиенты махшам медуя, लेकिन क्या होता है निमिष конкретно. Agar мы уже реклама программе на поле, куда мы как солна медуя все. Факат куда мы медуя масса. А ведь дорога как хорошо зубы фам.
Ами число мы тонем, ами число мы тонем. Я говорю, что это по-моему неинтересно, но на самом деле очень важно. Блогеры я тарafını ne bağlı blogger taşıyıcı. Bunu şöyle ayrı polis, ayrı maksat şey polisler bilen Taksim kardeşi var. Masalan информационный запросы. Это запросы, чтобы найти ответ на определенный вопрос, узнать информацию о чем-то, например, почему трава зеленая, почему небо голубое, почему я масад там, почему ичизать информационный запрос на шалки, истории компании, так что есть журналистика, комикна, а его информационный запрос это масад совершенно высокого мегна. Даешь навигационный запрос, в каком запросе пользователь указывает домен, сайт, алакай, ами заметно, чекимо, фитнес расходов в омане, алакай менесинг, ами чиз масад дар Москва хастай, ахар поиск метен, тамом, алакай зудом месура. Агар ами заведение карта да намебуд, масад экашки масад транзакционный запрос, это запросы действия. Например, человек планирует что-то приобрести, такие запросы обычно имеют более четкую формулировку, и сюда масад калимой документов купить, доставка, заказать, продать, обмен, дарами транзакционный запрос, истории компании, ами число по его зависимости пользователи из разных городов могут видеть по одному и тому же запросу в разных наборах сайтов. Хатто аз як минтақаи Москва ба дигар минтақаи Москва, агар шумо просто нестед купить Kia Optima, помнишь, проки роллс я сидел на пешеходном специально для вас предложение оставить арзон, аймад арзон, ek шумо да охири мақсад баш кардем шаҳри Люберси рафтем, уҷада ме проки роллс Люберси мақсад Kia компания оставить биобхат, бо ҳамин чизо тақсим мешавад. Из чего состоит поисковый запрос? Яни патан и телаш. Телаш и бамунанди чай, бамунанди решай калима. Яни ки бине аста спецификатор купить, забронировать, оформить, продать на максат его яком сигнификатор. Аст телаш и максат ассоциация. Максат и бине купить купу забронировать экскурсию в Сочи, оформить кредит срочно. Я не понимаю, кстати, почему кредит доставить. Оформить мекни. На мекни, поезд даже можно мекни. На всякие тела основа запроса, например, iPhone 14. Спецификатор, например, пользователь действий, к примеру, максат iPhone 14. Ремонт, iPhone 14 аксессуары, iPhone 14 рядом, iPhone 14 купить, iPhone 14 продать. Максат спецификатор. Хвост. Иногда, например, срочно, недорого, ами калимовойки, аббревиатуровойки, хвост метроем, купить iPhone 14 Pro Max, купить iPhone 14 Pro Max рядом, купить iPhone 14 Pro Max в Алакун, где хвост решил. Сервисы для сбора семантического ядра. Они ключевые запросы не нужно придумать. Они человек велосипеда придумал кардан ракунес, они ключевые слова, что будет аз система аз программа веки, они сюда важно печного мекна и символов не. Сюда ему шахсан хну символов мекна, они кейсо, кейалитер, ба хаялик сорсат и многие другие да программа чоя остаки да, допустим, да Яндекс браузер. Расширение остальных, но вы просто так не достанут. Вот американцы, они не могут купить дверь. Фирма, які дверь, вода сорокомикна, вода сорокомикна и на семантические други, свои, да, фальшивые, не могут названия, услуги, бренд. Масажные стеки, стены магазинов, подразделения, интенсивы, и хамаша, что когда не все. У нас просто не входные, деревянные, металлические, пластиковые стекли, они поиск методики битвер хадни деревянный шума дальше шума мебель. Агар на високе битвер бешкомнатный дальше шума мебель.
Agar shu narsaga ko'piklar metallический maqsad bu metallический hastayı dırnakya, bernakya, şöyle hastayız tamomiy namudish, tamomiy variatsiya, tamomiy variatsiya mebina. Ko'piklar plastikoviy maqsad hamidan yani shimo yoki firma shimora mebina, ekshon böyle interes tanışlar. Барои SEO оптимизация карточки товара мақсад ҳамин мо шахсан дар академияда ҳамин бо ҳамин рок товарҳои худро пробиват мекунем, SEO оптимизация мекунем, мекунем семантический дроб электрон чистоти промат. Барои SEO оптимизация кардан шумо бояд ки се чизи асосиша биёбед. Ба ғайри айфон ҷо метавонад ки любой чиз бошад. Любой чиз бошад. Якумаш баъзе характеристики, дуюмаш уникальный характеристики, сеюмаш ценность и выгода для покупателя. Чизе ки шумо пешниҳод карда метавонед. Баъзе характеристики метавонад ки шавад дисплей, допустим, операционная система, андроида ё iOS. Мешавад ки памят, сетиш, панҷа ё чопчи, датчикош, мақсад разъёмош, лайтинг реакция и слайдер. И уже баъзе характеристики мешавад. Уникальный характеристики дар конкретно чиз мебинед ки iPhone 14 Pro Max размерчи я корпусиш бувай. Мақсад бо дисплей 6,1 дюйм. Дальше операционная системаш iOS 16. 6 гигабайт мақсад тамоми характеристикои уникальнаш мебинед ки iPhone 14 чӣ фарқ кард? Сравнение бинан бу характер. Ценность и выгода для покупателя. Мақсад нестагаки чётко астралкомерия калкуляция. Скидка на следующий покупку. Бисёри ҳамин компанияҳои калон ҳамин чора ҳамин методи продвижения истифода мекунанд. Рассрочка 10%. Ё топовый смартфон, смартфон 22 года. Смартфон набрал банду, допустим, вот такое количество баллов. Или получить чехол из пугов в подарок. Аминь. Функциональные остатки. Работают ли поисковые роботы Яндекса, Озона, Гугла и Валбереса одинаковым образом? Кем это надо? А мне он что, я как формика, я не. Вы отпишите мне, а мне Амém. Aí você ficou já que come, né? Eu nem. Já que come, Ani, hayal ina. Baru unki halati hami algoritmi xilchatlar. Va halati hami поисковый xilchatlar algoritmi поиск xilchatlarki аз як площадка ё площадка фарқ мекунад ва ман шумодан наглият мо нишон медиҳам ки чӣ дорад. Ина шумо нигоҳ кунед. Мо дар боло поиста шкаф меистема. Ина хай ҷараҷа нестагия ки тамоми намуди шкафа омадагия. Баъзе ҳамин шкаф меистагия вообще чӣ неста боло пицца. И уже шкафта наметавояд. Ана нигоҳ кунед ки касе ки ба реклама кор кардесад, касе ки бе реклама кор кардесад, бечора стеса отзыв дорад, лекин товариш SEO несудагия. И чира мо мефаҳмем? Агар мо SEO оптимизация карточка кардаги бошем, мо дар реклама шарт неста. Ҳамин марда ки хуб чӣ фирма, фирмаш неста нест, 190 рубла. Метавонад ки 1 рӯз монад, 2 рӯз монад, 3 рӯз монад, худ 10 рӯз монад, шӯрано карточкаи шумо топ 3, топ 5, топ 4 ҳастад. Барои ҳамин реклама хуб аст. Лекин SEO оптимизация айбат хубтарад ки контенте ки ҳамавақт шумо чӣ мекунад? Ина ки шкаф меистем дар Озон, зогне ки чӣ бовар мекунад? Агар шумо промояни тавар мекунед, беко ҳаматон будроин дар интернет Озон дар шкаф меистем, як ҳаматон просто вай мешавед, ҳайрон мешавед ки чӣ хеле мақсад дига чиз ҷолиб нест. Ина burada çi nestagir var? Burada şkaf nestagir. Ina ise çi nestagir? Şkaf. Lekin дар ҷома чӣ мебинем? Чун чи хамун тугунеми чи
карваш шкафчик, уж вообще клеем подагяет. Барой чи? Барой он ки алгоритмой азон, барой SEO оптимизация хуби. Фақат камерҳое ки дар ин ҷа ин мумкин чи барои часпонидани чи хамӯ барои вай ҳар шкафта дар кор будада ин амида опсия нешта нестаге ки барои шкафчи нестаге мебурояд лекин балбарис мехел нест более релевантни запроси более релевантни мақсад дар навора шумо аз балбарис гирифта метавонед нигоҳ кунед дар балбарис ремен менависед чи мекунад ремен мекунад ин мақсад релевант нест ва чи запрос шумо дар нишон додад ки ремен мекунад ане ки дар азон дар ремен чи мекунад мақсади асосии ане ки ҳамин оно SEO оптимизация кардаган раҳмат он савол шумо Бародарои азиз, может быть, кам-то скучный был, вариант меганку, як нафаре ки дар YouTube мебояд, дар Instagram ҳамаро механдонам, миллион просмотр мегирад. Я одаме ки миллиардер савитои нормали метада 15,000 просмотр мегирад. Барои чи? Балки باید заставить بکنه که سر کار کنه زورش بیاره مزگی برای چیز نمیفروشه برای چی بیسوریا نوز بکشن بیسوریا پیلا میزنن برای که این موز فقط کیف کردن و دیخ کردن میفروشه امی وقتی امی پریکول خندیدن امی چیزا наслаждение наверное که موز پیلا برای یک کم ترک развлечение میتیه بسیاری مردم اینترسنه شما همه جا مدگیم باردارو مهندسی که میشه که مزگی برای میفوره урок наконец-то чтите да курай бори да курай малисти ана ин мавзӯи да курай хинай асла намефора ки маҷбур шудем я барбаракира хоб гирифта ки намефора ира нафордеста ки мо гем не дам табиги чи да курай ин бизнеси ҳама дар кор буд агар мо ин астройкора бикунем ягон одаме ки просто намедонам ови шамбари фордеста шамбари поиз мегирам лекин мебурояд туфлиёи шумо شنو туфли модаги дар савдо барое ки туфлитра Google ёки Яндекс одами шамбари гуфтагира бироад уже як рублитра гирифт ҳатто вақте ки хали конкретизируд мекунӣ фақат одами туфли гуфтагира нишон медиҳад фаҳмидӣ зря реклама литр намехӯрад агар ҳаме просто монди тахтнокора чихифи рақамои картара монди настакора сар додӣ вай любой чиз медиҳад Яндекс проектра бихӯрад ҳамин реклама додааст мас проектор мепурса даҷои проектор мебура айфони турад ягон кас аренда помещение мегӯяд ва мебура аренда самовари турад ягон самовар аренда мекунад допустим амра агар реклама модагӣ набоши любой чи менависад Яндекс тишми ҳамин мисол як реклама шумо агар як рубл бошад ҳамин нишон доданаши Яндекс медорад даҷа реклама шумо модагӣ ма я боридам این معنیش که از این پکر یا رول رفت من میخوایی 1000 کس بینم 1000 پکر 1000 رول رفت یا اکسامی 10,000 شده این یک روز 10,000 کار در 10 تا نو نشونش میدیم 10,000 رول رفت این 10,000 آدم که در 2 3 نفر شد اون محصول تو در کار بود وقتی رکلام رو نپراوی نه صدرات کرده آدمی که رکلام رو میتونه اسپسیالیست هستن خیلی ولی کریمی رو که خطی میکنن این موضوع به حد مهمه برای شما به حد برای همین بالا خواستیم که مستقل بزنم این کار که دست شما اینفورماسیون نو پیدا شده باشه یا اسپیک کارونه برای ما خام تازان دلار از آمادگی مانی و آمادگی گرزیدیم آخرین بوده як бародари ки орзу ном дорад орзуҷон дар ҳатто ки сеи курсиваи бенисимо умадхон амушави рӯзо успехи нормалӣ кард ва имрӯз мехоҳад ки нишон бидиҳад ки любой кас метавонад ба шарте ки дар худаш боварӣ доштагӣ бошад якам дар вақти шумо орзуҷон мегирад ва амал орзу شركة عن زراعة تصنيع وخامشة شغل